nakopi nangadin bang ahia nakopi nangadin bang ahia ken khatina kalo mahi agijiwa lom jina kisamwa ken khatina thangboy pa thangboy nu agijiwa ken khatina kidwan mamaina duat lai kong agijiwa ken khatina darling kichingam chet lowina di kang sa kisamwa di sa kisamwa itan chu tung ngei lo de hu mo di na tang gen na ni le sat ti chu bang chi na ki samwa ki duan ma mau chu honey kong chu mo sweetheart honey kong chu chu akinat jiang na a honey pen kha a bi hong swak in chin ku chi jiang a chu a khum na chu om khol lo mai thei mo khoai na hon ge le chun na ma thawe de mo le wai za ka ki nak chiang wa a khwai zu pen kha a khwai hong swa kin chen mo wai za ka hani ki chi sin ki nak chiang a chu bi ki chi ni lo di mo na ko pi na nga bin bang a hi a mo sa ti hani khong ki chi un chin ei lam te kha kam hing pa chi khong ni lo mo pasal tu lim lo sin nei te so kamihing pa chi hong tangin chen pasal te na kamihing nu chu ki chi chat lo wang la kin chin nu mei te hon ki dom deu a hi dia ma e na kopi na ngadin bang hiya nu mei chu ka zia hi mo pasal chu ka pasal hi chi le dik ve ve a hi easy a hi I pasal hi hi le hiya ya Bible na again Bible ka athakina ithi sa ni male ithi thakina di wai ka sa a gani na pastor pan le hon simkhina pasal te numei te lu tang hi ahi numei te pe kha pasal te umbi hi ahi I Bible na again ahi ke yen hi lo ahi koi ya ma kon tom hiat le hi lo ahi ko hiya ma pata kasim kiat le hilawan I Bible na numei te pen kha isapunda ni na ge na pasal te pen kha numei te lutang da na gen ahi hiai pen ithia le chu tu ni seminar sun dom non ke le ilung simayai pen ivom tin ten khile chu seminar lok chin hitamai de dunia ige no pen le ya yi ahi numei te adia alutang u pasalahi chi alung simwa akoi detua pasal te adia apum piu azi te hi chi akoi det thewale to abang nu kate ki dua tu ki hom tho ki itu ki za ta ko wai jaka I Bible na again zite kha isapumahia pasal te kha ilutang ti ahi chi kha I thei sa sa hi male tu ni na akha chen thei